Verujemo da je komunikacija pokretač svakog napretka. Pomaže u informisanju, izražavanju, stvaranju i širenju uticaja. Zbog toga pružamo usluge u oblasti kreativne komunikacije, kako bismo dali svoj doprinos napretku u svetu. Brendu je bilo potrebno da održi korak sa jedinstvenim trenutkom u razvoju kompanije, obeleženim intenzivnom ekspanzijom i transformacijom biznisa i tehnologija. Izazov. Brend transformacija koja će obeležiti novu eru u istoriji kompanije. Cilj. Od lokalnog brenda do regionalno prepoznatog igrača koji može da stane rame uz rame sa globalnim brendovima. Naš tim je zaronio duboko u istoriju kompanije da bi postavio osnovu za kreativno razmišljanje. Koristili smo vrednosti na kojima brend počiva više od 25 godina i izgradili priču o stvarnom razvojnom putu vođenom strašću, napornim radom, zalaganjem i snagom. Nova kreativna i strategija komunikacije. Novi logo i vizuelni identitet. Novi dizajn pakovanja primenjen na više od 500 proizvoda. Brendiranje. Produkcija. ...360 stepeni imidž kampanja. Pet tržišta. 7 ljudi. 6 meseci. Snagom svojih ruku mi kao porodica stvaramo, rešavamo, poboljšavamo i inspirišemo. Činimo svet boljim mestom. Već četvrt veka proizvodimo materijale za završne radove u građevinarstvu. Dan po dan, godinu po godinu, kamen po kamen. Bekament. Snaga je u našim rukama.